Omba tuwe katika maisha. Ni mambo mawili niende haraka. Narimvuze ngo urabanza ukavuka. Nimesema ya kwamba kwanza ni kuzaliwa. Wamara kuvuka ukarerwa. Badala ya kuzaliwa ulewe vizuri. Ico turereshwa rero nini ambayo inafanya tulewe? Mambo ambayo tukabaho. Ambayo inasababisha tulewe tuwe watu wakubwa. Nukusoma ijambo ry'Imana. Ni kusoma neno la Mungu. No gusenga. Na kuomba. Nivyo bisabwa. Ni hayo mambo ambayo yanatakikana. Kugira ngo umuntu akure. Ili mtu akue. Nukubanza akaba yaravutse yo ni cyambere. Kwanza ni kuzaliwa. Wamara kuvuka. Badala ya watu wanajua kutafuta maneno kwa wengine. Wewe hivi urabivuga. Wanasema wewe kama wewe ni ushaka kuzigama cyane. Ikiwa unataka kulinda ulimi wako. Niba ushaka kwirinda cyane. Ikiwa unataka kujilinda sana. Niba ushaka kubaho mu buzima bw'abantu bakuze. Ikiwa unataka kuishi maisha ya watu ambao wamekuwa. Gerageza kurinda ururimi rwawe. Jaribu kulinda ulimi wako. Wirinde kuvuga kukije cyose. Ujilinde kusema kwa neno lolote ambalo limetokea. Wirinde kuvuga kukibaye cyose. Ujilinde kuongea kwa neno lolote ambalo limetokea. Ni kimenyetso kizakwereka. Hiyo ni ishara ambayo itakuonesha. Yesu ivyo bamuvugaga. Mambo yote Jioni njema ambaye ametulemea. Maana ni umukozi w'umuhanga. Mungu ni mfanyakazi kabisa wa mtaalamu. Ndabizi neza kuko hari jambo rizarigora abantu mu bitekerezo no kubivuga. Najua ya kwamba kuna neno ambalo linasumbua watu hata kwa fikira hata na kulisema, ndetse no kubisobanura abantu bakabisobanura gutandukanye, hata na kuieleza ama kuifafanua watu wanasema tofauti. Iyo tuvuga ngo dushima Imana kuko yatuboneye umwanya wo kuba hano, tukisema tunashukuru Mungu kwa sababu ametulemea wakati wa kuwa hapa. Ico narimvuza abantu batazabemezanyaho nubundi tutabona igisubizo kimwe. Jambo ambalo nimesema ambalo watu wakubaliane wote ama hawapate jibu mara moja. Arige tuvuga ko ari Imana ibitugenera tukaza tukahaba. Kuna wakati tunasema ni Mungu ambaye ametengeneza ili tuje tuhudhurie. Ariko bundi dutekereza ko natwe twabigize mu bushake tukaza. Mara nyingine tunafikiria ya kwamba na sisi tumechangia ili nasi tuhudhurie. Kuko Imana igihe cyose iba yabitugeneye. Kwa sababu wakati wote Mungu yeye ametulemea wakati huu. Akabigiha abantu bayigora bikanga ugafatirwa ntuzi. Na kuna wakati nafika watu wanasumbua watu wasifike. Rero iyo dushimira Imana ko yatuboneye umwanya. Kwa hivyo tukishukuru Mungu kwa sababu ametulemea wakati kama na hii. Namwe turabashimira ko mwawushatse. Nanyi tunawashukuru kwa sababu mmetafuta nafasi hiyo. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Ntawe Imana yaterura ngo imuzane hano. Hakuna huyu ambaye Mungu anaweza akamunyangua amlete huku kanisani. Ni wewe ubishiramo ubushake. Ni wewe ambao unaweka mapenzi hayo, ukabitegura kuva mu gitondo, na uandae mambo hayo tangu asubuhi. Rero kuva igihe amateraniro aba yateguwe, kwa hivyo kwanza wakati ambapo ibada imeanza kupangwa, ukabishira muri programme zawe na unaiweka kwa mpango yako ya kila siku cyangwa z'icyumweru ama ya wiki. Ukavuga ngo kuwa kane unasema Thursday aya masaha saa hizo zaja guterana, nitaenda kuhudhuria. Rero Imana ibaho umugisha. Kwa hivyo Mungu awabariki. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Deka dushima Imana nanone nkuko umuyobozi wa gahunda yaravuye kubivuga. Acha tushukuru Mungu kama vile msimamizi wa ibada alivyosema. Zukuri amateraniro akenera ibintu byinshi. Kwa hakika ibada inaomba mambo mengi. Ivyo byose yavuze, hayo yote ambaye amesema, harimo uruhare rwa buri wese. Kuna jukumu yako ili na wewe uhudhurie. Umuyobozi wa gahunda nawe turakwakira, Imana iguhe umugisha. Kiongozi wa ibada nawe tunakukaribisha, Mungu akubariki. Hari umunyabwenge wavuze, kuna mtaalamu ambaye amesema ngo mu bintu bizaza bikunezeza, kasema kwa mambo ambayo yatakuwa na kufurahisha, ngo nuko uzozubona hari uruhare wagize mu zakozwe neza. Vile ukitizama mambo ambayo umechangia kwa mambo ambayo yamefanyika vizuri, uzozubona hari ibintu bigenze neza. Kiwa unaona mambo ambayo yamefanyika vizuri, ukabona hari ciza kigezwe, na unaona kuna jambo zuri ambayo imefikiwa, uza wibaza mchango wawe nuwo. Uwe unajiuliza mchango wako ni vipi, ni upe. Iciza umuntu yakwishimira, jambo zuri ambalo mtu anaweza kufurahia, no kugira uruhare mu byiza byabaye, ni kuchangia kwa mambo yote mazuri ambayo yametokea. Niba waje ugahanagura intebe bakicaraho, kiwa umefika hapa na kupanguza viti watu waketi, niba wateguye ivyuma bikagenda, kiwa umeandaa vyombo inaongea vizuri, niba wacu ikiwa umepiga kinanda, nimba batanze haleluya ukayakira, kiwa ameshauti haleluya na kupokea,
uzuvuga ngo nanjye nagize uruhare muri byo. Unasema na wewe umechangia kwa mambo Niba haya. mu gitondo wavyutse usengera amateraniro, Kiwa asubuhi umeamuka na kuombea ibada, babikoze neza abanyamasengesho, wamefanya vizuri wana maombezi, babaye hano ku mwanya wabo, wamefika hapa mapema, baririmbyi baramije neza, waimbaji wameendelea kumsifu Mungu vizuri. ubwo turimo tuvuga ivyo zose, Kwa hivyo tukisema mambo hayo yote, tangira wibaze nawe uruhare rwawe muri iyo. anza kufikiria mchango wako katika mambo hayo. Nusanga nta ruhare rwawe, Ukigundua ya kwamba hakuna mchango wako, uzigaye nyine wisubireho, endelea kujilaumu na endelee kujirekebisha, kugira ngo ibyiza byose ili mazuri yote nawe hazaba mu ruhare rwawe, nawe upatikane mchango wako. amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ryanditse mu rwandiko rw'Abaheburayo, Tunataka kuchangia neno ambayo inaandikwa kwa kitabu ya Waebrania. igice ni ca 5, Sura ni ya 5 umurongo wa 12. na mstari wa 12. Igice ca 5, Sura ni ya 5 12, urwandiko rw'Abaheburayo. mstari wa 12, kitabu ya Waebrania. Ivensi buri gihe nisomye, Vasi hii wakati wote nikisoma za numva haraho indiye, nasikia kuna mahali inaniuma. haravuze ngo kandi nubwo mwari mukwiye kuba abigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa, namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa dusubiremo. Kandi nubwo mwari mukwiye kuba abigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa, namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba kwa maana iwapasavyo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumainiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao kila zao kwa kutumiwa zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Amen. Tugiye kuganira aya magambo dusomye. Tunataka kuchangia maneno haya ambayo tumesoma. Turavuga twihuta kubera masaha burije. Tutasema kwa haraka kwa sababu masaa yamesonga. Ariko ntibwije kuko twari kubusa. Lakini haijakuwa jioni sana kwa sababu wala hatukuwa kwa jambo lolote ambalo halina maana. Masaha yakozwemo ibindi byari ngombwa nabyo. Masaa yote ambayo yamepita nayo yafanyikwa kazi ndani. Urwandiko umwanditsi warwo ntazamenywa. Kitabu hiki mwandishi wake hafahamiki, kandi ntakenewe cyane kumenyekana. Tena hahitajiki sana tumufahamu. Igikenewe nico yanditse. Jambo ambalo inatakikana ni mambo ambayo imeandika. Yandikira itorero ry'Imana. Akaandikia kanisa la Mungu. Yandikira abakristo. Akaandikia wakristo. Ababwira ijambo muri iki gice dusonyemo. Akawaambia neno kwa sura hii ambayo tumesoma. Aba bantu ngo bari bafite ahantu bahozaga amaso cyane. Watu hawa walikuwa na mahali ambapo walikuwa wanashikilia na macho yao sana. Abaheburayo ngo bari baremye kuri ibi bintu bikurikira. Waebrania walikuwa wameundwa kwa mambo haya ambayo yanafuata. Bumvaga cyane abamarayika. Walikuwa wanasikiliza sana wa malaika. Bakumva Mose. Wanasikiliza Musa. Bakumva Yoshua. Wanasikiliza Yoshua. Bakumva n'abatanzi. Hata wanasikiliza na makuhani. Naho bari baremeye kwizera kwao. Ni hapo ambapo imani yao ilikuwa.
Yesu nawe aza kuza batamwemera. Yesu naye akakuja, bado wao hawakuwa wanamkubali. Hanyuma iyo usoma muri ibi bice bibanziriza ikidusomyemo, baadaye ukisoma sura hizi ambazo zinaanzilia sura hii ambayo tumesoma, uyu mwanditsi yagiye ababwira uburemere cyangwa se ubugari bwa Yesu kuntu arutabo. Mwandishi huyu ameenda akiwaeleza uzito wa Yesu, jinsi gani anashinda watu wengine. Yababwiye uburyo Yesu aruta abamarayika. Amewafahamisha jinsi gani Yesu anashinda wa malaika. Ababwira uburyo Yesu aruta Mose. Akawafahamisha jinsi gani Yesu anashinda Musa. Ababwira uburyo aruta Yoshua. Hata akawafahamisha jinsi gani anashinda Joshua. Muri iki gice cya 5 nimo yababwiye uburyo aruta abatanzi. Kwa sura hii ya 5 ndipo amefahamisha jinsi gani Yesu anashinda makuhani. Yavuze intege nke z'abatanzi uburyo batambaga ibitambo byabo n'ibyacu. Amesema udhaifu wa makuhani, jinsi gani walikuwa wanatoa dhabihu zao na zao. Ariko avuga Kristo nk'umutanzi winjiye ahera dariho umugayo. Lakini akasema Kristo kama kuhani ambaye ameingia mahali patakatifu. Uvuge ngo amen. Semeni amena. Hanyuma avuga ya magambo ababwira amarira ye yarafite. Baadaye akiwafahamisha maneno haya, akiwafahamisha machozi yake ambayo alikuwa nayo. Aravuga ngo ikimubabaje uyu mwanditsi. Akasema jambo ambalo limemhuzunisha mwandishi huyu. Abazwa n'itorero yarimo yandikira ko aho yatekerezaga ko bakagombye kuba bageze. Akahuzunika na kwa ajili ya kanisa hili ambalo alikuwa anafikiria mahali ambapo wamekuwa wangefika. Ngo aho bari bageze, mahali walikuwa wamefika, yatekerezaga ko bakabaye abigisha. Alikuwa anafikiria ya kwamba wangekuwa walimu ama wanafunzi wa Yesu. Akurikije igihe bari bamaze bumva. Akifuatilia wakati walikuwa wamemaliza wakisikiliza. Akurikije igihe bari bamaze biga ijambo ry'Imana. Akifuatilia wakati walikuwa wamemaliza wakijifunza neno la Mungu. Yarabatezemo umusaruro wo kuba bigisha. Yeye alikuwa anasubiri mavuno ya kuwa wanafunzi, walimu. Yego. Ariko ngo itangazwa nuko ngo bakiri bato cyane. Lakini akashangazwa na jinsi gani wangali wadogo sana. Arababwira ngo murabo gusubira kwigishwa ivyishingiro ryo kwizera. Akawafahamisha lazima mungali munasubiriwa kufundishwa mambo ya imani. Aravuga ngo mukirabana ni nako Paulo yandikiye abikorinto nawe. Akasema mungali watoto, hata Paulo amesema hivyo. Aravuga ngo nabaramije amata nk'abana. Mimi niwapea maziwa kama watoto wachanga. Mwari mugezaho kurya ivyo kurya by'abantu. Sasa mulikuwa munafika wakati wa kula chakula ya watu wakubwa. Ariko ngo muracyarabo kuramizwa amata. Lakini sasa kuwafahamisha mungali watoto wachanga wa kupewa maziwa. Ivyo ngo biramubabaza cyane. Hiyo ikafanya uzunike. Ababazwa nuko bakiabaramizwa amata bari bageze kunyigisho zikomeye. Akahuzunishwa na mambo hayo ya wangali kiwango ya kupewa maziwa, na walikuwa wanafika wakati wa kupewa chakula hiyo watu wakubwa. Muzukuri yureba ivyo turimo abakristo. Kwa hakika ukitizama mambo ambayo tunakaa ndani wa Kristo. Iyo witegereje ivyo dukora abakristo. Ukitizama ambayo tunafanya mambo wa Kristo. Ukareba n'inyigisho n'amagambo dushobora kubaza. Na utizame masomo na mambo ambayo tunaweza tukaulize. Usanga urugero turiho ruri nyuma cyane. Utaona kabisa kiwango ambayo tunakaa ndani ni kiwango ambayo iko nyuma sana. Ubihujije n'igihe tumaze mu itorero. Ukiyaweka pamoja na wakati ambao tunakaa kwa kanisa. Ubihurije n'igihe wabatirijwe ugakizwa. Ukiunganisha na wakati ambao umebatizwa hata ukaokoka, ntabwo bijanye. Mambo hayo hayambatane. Niba umuntu yobagitekereza akabaza ngo si cya 10 ni gute. Ikiwa mtu anafikia kiwango ya kuuliza fungo la 10 ni nini. Niba umuntu yababaza ngo se iki ni gute, meza kwegero ameza ni. Ikiwa Mkristo anauliza meza ya Bwana inaenda vipi. Niba umuntu yobakibaza ngo se abapfuye bazazuka. Ikiwa kuna mtu anauliza ambaye anakaa kwa kanisa watu ambao wamekufa. Niba umuntu yababaza ngo kubatizwa bigenda gute. Ikiwa mtu anauliza kubatiziwa inaenda vipi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Rao duheruka twari dusuye abakristo nari kumwe na bishop. Kuna mahali ambapo tulikuwa tunaenda kutizama washirika, tulikuwa na askofu. Babazi kibazo kijanye n'umubatizo. Nikawauliza swali ambayo inaelekeana na ubatizo. Oya nibo bakibajije. Wao ndio wameuliza. Numva barabatijwe kera. Nikasikia kwamba wamebatiziwa tangu kitambo. Ariko ntibazi umubatizo. Lakini hawafahamu mbatizo. Ntabwo twasubiye kubabatiza. Hatuja ongeza tena kuwabatiza. Ariko ntibazi kubatizwa. Lakini hawafahamu kubatizwa. Ariko subundi wewe urabizi. Lakini nawe ambao unakaa hapo unafahamu ubatizo. Haleluya. Amen. Aravuga ngo rero aho byari bigeze. Akasema sasa mahali ilikuwa inafika ngo umwanya nuboneka. Wakati ikipatikana ngo tuzabigaruka tubibigisha. Tutarudilia mambo hayo tuwafunze. Ngo tware dufite byinshi zo kuvuga kuri uwo Yesu. Na tulikuwa mengi ya kusema kwa ajili ya Yesu. Ngo umwanya ni muto. Lakini wakati ni mdogo. Tugiye kuganira magambo 3. Tunataka kuchangia maneno 3. Amen. Amen. Magambo 3 nihutamo cyane. Maneno 3 ambayo nitaenda haraka sana. Ijambo rya mbere turi buvugane.
Jambo la kwanza ambalo tutaongea, turavugana ibisabwa kugira ngo dukure. Tutaongea mambo ambayo yanatakikana ili tuwe watu ambao wamekuwa, kugira ngo umukristo akure, abe umukristo muzima, ili mukristo akue awe mukristo ambaye harya amagufa, ambaye afike mahali ya kula hata mifupa. Kimushoboza gukura. Nini ambaye inamwezesha akue? Amen. 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 Ubundi ubuzima bwose, vile maisha yote, umuntu aravuka, mtu anazaliwa. Ico ni cyambere gisabwa, hiyo ni ya kwanza ambayo inatakikana. Kugira ngo ukure no kuba wavuka. Ili ukue lazima uzaliwe. Wamara kuvuka, ukimaliza kuzaliwa, ukarerwa na ulewe. Muri ubwo burezi rero, katika malezi hayo yote, bituma dukura tukaba bakristo bageze ku rugero rwa Kristo, ambayo inasababisha tuwe wa Kristo ambayo tufike kiwango hiyo Kristo ambaye anataka. Kubaho mu buhe buzima. Inaomba tuwe katika maisha. Ibintu bibiri nihute. Ni mambo mawili niende haraka. Narimvuze ngo urabanza ukavuka. Nimesema ya kwamba kwanza ni kuzaliwa. Wamara kuvuka ukarerwa. Badala ya kuzaliwa ulewe vizuri. Ico turereshwa rero kugira. Nini ambayo inafanya tulewe? Mambo ambayo tugakura tukabaho, ambayo inasababisha tulewe tuwe watu wakubwa. Ni kusoma ijambo ry'Imana. Ni kusoma neno la Mungu. No gusenga. Na kuomba. Nivyo bisabwa. Ni hayo mambo ambayo yanatakikana. Kugira ngo umuntu akure. Ili mtu akue. Nukubanza akaba yaravutse, yo ni cyambere. Kwanza ni kuzaliwa. Wamara kuvuka, badala ya kuzaliwa, ukaba mu buzima bw'amasenga, na uishi maisha ya maombi, ukaba mu buzima bwo kwiga ijambo ry'Imana, uwe ndani ya maisha ya kusoma neno la Mungu. Igituma abakristo benshi, sababu ambayo inasababisha wakristo wengi kudakura mu gakiza, wasikuwe katika wokovu. Hari igihe usanga afata ibihe birebire byo gusenga, kuna wakati unakuta amechukua nyakati kubwa sana za kuomba, ariko atagira ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana, lakini hana wakati mzuri wa kusoma neno la Mungu. Haleluya. Amen. Kugira ngo umuntu akure, ili mtu akue. Hari umuririmbyi waririmbye, kuna mwimbaji ambaye ameimba, aravuga ngo njewe navyawe n'umwuka, akasema mimi nimezaliwa na Roho Mtakatifu, ariko ngonderwa n'ijambo ry'Imana, lakini nikalelewa na neno la Mungu. Ivyanditswe vyera vyose, maandiko matakatifu yote, zahumetswe n'Imana, yote yametoka katika pumzi ya Mungu. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Hiyo ina faida ya kumfunza mtu. Niba wifuza gukura, ikiwa unahitaji kuwa, nguve mu myaka imuje mu yindi, na utoke kwa miaka moja na uingie katika uve mu rugero rumwe uje mu utoke kiwango moja na uingie kiwango kingine. Gira ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, kuwa na maisha ya kusoma neno la Mungu. Gira ubuzima bwo kwiga ijambo ry'Imana, kuwa na maisha ya kusoma neno la Mungu. Ube no mu buzima bwo gusenga, na uwe katika maisha ya kuomba. Nico gihe uzakura, wakati huu utakuwa ukagera ku rugero rukwiye, na ufike kiwango ambayo inatakikana, ukagera ku kigero cha Kristo, na ufike kiwango ya Kristo. Hawavuka ngo areke kurerwa, hakuna huyu ambaye anaweza kuzaliwa na hawavuka ngo areke kugaburirwa, hakuna huyu ambaye ameweza kuzaliwa na asipewe chakula, na mara ngo abeho na aendelee kuishi, cyangwa se ngo akure, ama akue. Niya nakuze, na akikuwa akura nabi, atakuwa vibaya kubera imibereho mibi, kwa sababu ya maisha maovu, kubera kutarya, kwa sababu ya kutokula. Yesu yabwiye abafarisayo, Yesu amefahamisha mafarisayo, ngovuga ngo amen. Semeni amen. 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 Yarababwiye yabwiye abayuda bamwemeye, amefahamisha wayuda ambao walikuwa na mkubali, abakijijwe ambao walikuwa arababwira ngo nimuguma muri nje, akasema mkikaa ijambo ryanje likaguma na neno langu likae ndani mwenu, ngo muzaba bigishwa banje, ninyi mtakuwa wanafunzi wangu. Yesu abwira abantu kuja kubwiriza ubutumwa. Yesu wakati amefahamisha watu kwenda kuhubiri injili, mugende mubigisha, amesema ya kwamba nenda mkawahubiri, nimubabwiriza bagakizwa, mkiwahubiri na waokoke, ngo mubigishe kwitondera, muwafunze kwenda pole pole. Ivyo nababwiye, mambo ambayo nimewafunza: kwiga ijambo ry'Imana, kusoma neno la Mungu, no gusenga na kuomba. Bituma umukristo akura, inasababisha mukristo akue, akabaho umukristo muzima, na awe mukristo udatereganywa n'imiraba, mukristo ambaye amejazwa nguvu, n'ikije cyose, mukristo ambaye hapelekwi utajanywa n'inyigisho zije zose, mukristo ambaye hapelekwi na mafundisho yote, ambaye anasimama imara. Ntabwo wabigirwa n'imyaka myinshi mu itorero. Huwezi kufanywa hivyo na miaka mingi ambayo unakaa kwa kanisa. Ubigirwa no kwiga ivyanditswe, unafanywa hivyo kwa sababu ya kusoma maandiko matakatifu, kwiga ijambo ry'Imana, kusoma neno la Mungu, ivyo kurya by'abantu bazima, chakula ya watu wazima. Cyo ni igice cya mbere. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Amen. Amen. Kwa ransubiza abantu bakeye, kuna nijibu watu wachache. Amen. Amen. Nguko ni hivyo. Tware tuvuze ngo tuje ku gice cya kabiri, tumesema twende kwa sehemu ya pili. Igice cya kabiri, sehemu ya pili, turavuga kubera iki dusabwa gukura. Tutasema nini ambayo, sababu gani tunaomba tukue. Nukubera iki gukura ari ingenzi, sababu gani kukua ni jambo la maana. Uga magambo nk'abiri cyangwa 3, tuseme maneno mawili ama matatu. Amen. Amen. Gukura ni ingenzi cyane, kukua ni jambo la maana, kuko hari ibyo utashikira
utakuze. Kwa sababu kuna mambo ambayo huwezi ukafikie ikiwa haujakuwa. Ukiri umwana utahabwa. Mambo ambayo huwezi ukabidhiwa ungali mtoto mchanga. Rya mbere dusabwa gukura kugira ngo tuzahabwe umurage wacu. Neno la kwanza ambalo linatakikana tukue ni ili tuirizi. Duhabwe umugabane wacu. Ili tuirizi umurage hajani. Umurage ni urizi ngira ngo no. Ni hivyo. Yeah. Ili tuirizi urizi wetu. Duhabwe umurage wacu. Ili tufikie urizi wetu. Urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 4. Kitabu ya Wagalatia sura ya 4. Umurongo wa 2. Sura mstari wa kwanza. Haravuga uburyo umwana iyo akiri muto. Inasema jinsi gani mtoto wakati angali mdogo atahabwa umurage wa se. Hawezi kupewa urizi wa baba yake. Kandi ari umwana mu rugo. Na tena ni mtoto katika familia. Zarenga bigahabwa umugaragu. Na ikipita hapo ipewe mtumishi. Kandi umwana hari. Na tena mtoto ako hapo. Kubera kudakura. Kwa sababu ya kutokuwa. Dusabwa gukura. Inatakikana tukue. Kugira ngo tuzahabwe umurage. Ili tukabiziwe urizi wetu. Aha ntabwo ndi butinde. Hapa sitakawia. Cya kabiri. Jambo la pili. Impamvu ya kabiri dusabwa gukura. Sababu ya pili ambayo inasababisha tukue. Amen. Amen. Iyo umuntu yakuze, ikiwa mtu amekuwa, aza yimenya, anajifahamu. Tumenya abo turi bo kuko twakuze. Tunajielewa ama tunajifahamu wakati wote tumekuwa. Buri umwana ntiyiyizi. Vile mtoto hajielewi. Umwana ntazi uwo ari we. Mtoto hajifahamu. Ntazamenya agaciro ke. Mtoto hafahamu thamani yake. Ntazamenya gukomera kwe. Hafahamu uzito wake. Urwandiko rw'Abaheburayo. Waraka wa Ibrania. Gice cya 11. Sura ya 11. Murongo wa 24. Mstari wa 24. Haravuga ngo Mose amaze gukura. Nasema wakati Mose alipokuwa. Mwovuga ngo amen. Semeni amena. Mose amaze gukura. Wakati Mose alipokuwa, yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa akakataa kuitwa mtoto wa Farao. Bivuga ngo igihe yari atarakura, kusema ya kwamba wakati alikuwa bado hajakuwa, yarazi ko ari umwana wa kwa Farao. Yeye alikuwa anafahamu ya kwamba ni mtoto wa Farao, wa kwa Farao. Ngo zatumye atekereza kuja kubabazanywa n'ubwoko bwao. Ikasababisha afikirie kwenda kupitia katika mateso na ukoo wao. Ngo bimurutira kuba mu bineza neza byo kwa Farao. Hata ikamshidia kuwa katika furaha katika boma la Farao. Tawo kwikura mu biryoshe byo kwa Farao. Hakuna huyu ambaye anaweza kujiondoa katika mambo matamu ya kwa Farao. Ngeretse wamaze kuba mukuru. Isipokuwa huyu ambaye amekuwa. Isirimo vyinshi biryoshe. Ulimwengu inajaa mambo mengi matamu. Ariko ni by'akanya gato. Lakini ni ya wakati mdogo. Umunezero w'akanya gato. Furaha ya wakati mdogo. Wahitamo kuja kurengananywa n'ubwoko. Akaamua kwenda kuingia katika mateso katika na ukoo wao. Icyatumye atekereza ibyo. Sababu ambayo imemsababisha fikiria mambo hayo. Nuko yari yakuze. Ni kwa sababu alikuwa amekuwa. Mpamvu ya kabiri idusabwa gukura. Sababu ya pili ambayo inasababisha tukue. Bizaduhishurira abo turibo. Itatufunulia sisi ni wanani. Bizatuma tumenya agaciro kacu. Itatusababisha tufahamu heshima yetu. Agaciro tugira muri Kristo Yesu. Heshima ambayo tunakaa nayo katika Kristo. Tuzakamenya uko twakuze. Tutaifahamu wakati wote tumekuwa. Gatatu nsozi ico gice. 3 ni tamatishe. Rwandiko rw'Abikorinto rwa mbere. Wa Korinto wa kwanza 13 sura 13 murongo wa 11. Mstari wa 11. Biblia iravuga ngo nkiri umwana muto. Biblia inasema kwamba nikiwa ningali mtoto mchanga. Navugaga nk'umwana. Nilikuwa naongea kama mtoto. Ngatekereza nk'umwana. Nafikiria kama mtoto. Ariko maze gukura. Lakini wakati nimekuwa, ngo mbivamo. Nimetoka katika mambo. Iyo twakuze. Wakati wote tukikua. Amen. Amen. Imvugo zirahinduka. Masemi yetu yanageuka. Ingendo zigahinduka. Menendo yetu inageuka. Ibitekerezo bigahinduka. Fikira zetu zinageuka. Iyo urebye ibitekerezo z'abantu. Ukitizama fikira wa watu za watu leo. Ubona batekereza cyo kimwe n'abana. Unaona kabisa wanafikira kama watoto. Ariko nibakura. Lakini wakikua. Imitekerereze izahinduka. Fikira zao zitageuka. Dutekereze cyane. Na tufikirie sana. Ngovuga ngo amen. Semeni amen. Gukura ni ingenzi. Kukua ni jambo la maana. Kugira ngo ili duhinduke mu bitekerezo. Tugeuke katika fikira. Aho duhindukira. Mahali ambapo tunageukia. Ibyo kurya bidukuza. Chakula ambayo inatufanya tukue. Ntabwo ari ukubyina cyane. Si kucheza sana. Ntabwo ari ukubara imyaka tumaze si kuhesabu miaka ambayo tunakaa kwa kanisa. Twavuze ko ari ugutinda mu ijambo. Tumesema kwamba ni kukawia katika neno la Mungu. No mu masengesho. Na katika maombi. Uzakura neza. Utakuwa vizuri. Biblia ijambo ry'Imana zitubwira. Biblia neno la Mungu linasema kwamba uwo mwana Yesu ngo arakura. Huyo mtoto Yesu akakua. Ngo akura
akuza imbaraga n'ubwenge, akakuwa katika nguvu hata na hekima, akura ngo ashimwa n'Imana ndetse n'abantu, akakuwa akipendezwa na Mungu hata na wanadamu, imbaraga, akaenda akijazwa nguvu no kubera ijambo kwa sababu ya neno na maombi. Ico kizadukuza. Hayo ndio yatafanya tukue. Gice cya gatatu, sehemu ya 3. Amen. Bimwe mu bimenyetso bitwereka abantu bakuze muga, katika ishara ambazo zinatuonesha watu ambao wamekuwa katika wokovu, nivyo tuvugaho nk'iminota irutibuke. Ni hayo ambayo tutaongelea dakika ambazo zinashinda hii ambayo tumeongea hapa. Murino muko huku. Amen. Aringiye gutera agakorasi karananije, nitaka kuimba nyimbo fupi. Bimwe mu bimenyetso bizakwereka umukristo mukuru, moja ndani ya ishara ambazo zitakuonesha mkristo ambaye amekuwa, uze kwireba niba usanga ubifite, uje kujitazama ili uangalie kama una ishara hizo. Akenshi abavuga butumwa iyo babwiriza, mara nyingi wahubiri wakihubiri, hari gihe baza bavuga ngo bwira mugenzi wawe, kuna wakati wanasema ebu nena na ndugu yako hapo. Kandi ni kibazo kinini cyane mwitorero, tena ni shida nzito katika kanisa. Ijambo ry'Imana rivugwa, wakati neno la Mungu linahubiriwa, usanga abantu bagenda bari kompara na bagenzi babo, unakuta watu wanaenda wakilinganisha na wa ndugu zao, akareba ico barimo bavuga akagihuza n'ubuzima bwa anatizama jambo ambalo wanaongelea sasa anaunganisha na maisha ya ndugu yake. Oya, si hivyo. Huzi chavuzwe, unganisha jambo ambalo limeongelewa na maisha yako. Reba ubuzima bwawe nikivuzwe n'ijambo ry'Imana, tizama maisha yako na neno la Mungu ambalo limehubiriwa, bizagufasha kubaho mu buzima bwiza, itakusaidia kuishi katika maisha mazuri. Kindu cha mbere umukristo wakuze kizakimuranga, ishara ya kwanza ambayo itakuonesha mkristo ambaye amekuwa, duri budufashe gusoma, watatusaidia kusoma hapo. Askofu atusaidie, mkabidhi microphone. Imwe na rimwe nzanyoba inzira kibwira kaja kure y'amaso y'Imana ndasasha, ariko we nandera umugongo, ahora ari kugira ngaruzi, Gitabo cy'Imigani 13:3. Tambu ya Mizari sura ya 13 mstari wa 3. Na dusomere tuvuge ijambo rya mbere. Atusomee tusome neno la kwanza. Murongo wa 3. 13:3. Ufasha ururimi rwe abarinze ubugingo bwe. Amen. Ariko ubumbura kanwa ke azarimbuka. Amen. Kimenyetso cya mbere kizakwereka umukristo wakuze, ishara ya kwanza ambayo itakuonesha mkristo ambaye amekuwa, amenya, anafahamu kurinda ururimi rwe, kulinda ulimi wake. Amenya kurinda ururimi rwe, anafahamu kulinda ulimi wake. Atinda kugira icyo avuga, anakawia kuwa na neno lote ambalo la kuongea. Yirinda kubumbura, anajilinda kufungua kinywa chake. Murino muko huku. Ubundi abasazi, vile wao watu ambao wamerukwa na akili, abasazi, watu ambao wamerukwa na akili, aho bataniye n'abantu bazima, mahali ambapo wanatofautiana na watu ambao wako hai, ni ngaho, ni kama hapo. Hari abantu babiri ba develope ibintu bibiri bitandukanye. Kuna watu wawili ambao bavuze ku bintu bibiri wameongea mambo mawili ambayo ni tofauti. Umwe yerekeye iyi, undi yerekeye. Mmoja ameelekea side hii, mwingine ameelekea side hii. Bavuze kugira ngo tuze gukomeza. Ni hayo ambayo wamesema ili tukuje kuendelea. Umwe yaravuze, mmoja amesema, aravuga ngo abantu bose ni ibifu. Amesema watu wote ni kama hawana akili. Ngo ku rwego gusa rutandukanye, kwa kiwango tu tofauti.
nguko abantu bose ku isi ni ibipfu Akasema ulimwengu watu wote gusa ni ngo hawana bugiye akili. burutana umwe akagira ubupfu bukuru Akasema tu kiwango tu ni tofauti, ngo ariko bose ni ibipfu lakini wote hawana akili. arabisobanura n'abasiyantifiki Akaeleza ni watu ambao undi nawe wamesoma. aravuga atoya ahubwo abantu bose ni abanyabwenge Mwingine akasema watu wote ulimwengu ni watu wa elimu, gusa bugiye burutana na inatofautiana bamwe tu. bakagira bwinshi Wamoja wana buri wese. nyingi, wengine wana iwe kidogo. ndiyemeye ko hari igipfu Yeye hakubaliana na huyo undi kwamba nawe hakuna. ti bose ni ibipfu gusa kuri Mwingine tegere akasema wote tu hawana akili. tegere ngo nizo zitandukanye Akasema tu kiwango tu ni tofauti. niba ushaka kuzigama Ikiwa ubukristo, unataka kuchunga Ukristo wako niba vizuri, ushaka kubaho imibereho yo mu butsinzi, ikiwa unataka kuishi maisha ya ushindi, niba ushaka kwerekana gukura kuri muntu muzima, ikiwa unataka kuonesha kukua kwa mtu ambaye amekuwa, tinda kugira icyo uvuga, kawia kutokuwa na neno la kuongea, rinda kugira icyo uvuga, linda ulimi wako siongee, zigama ururimi rwawe. chunga sana ulimi wako. Umuririmbyi n'umwanditsi yarabyanditse, Mwimbaji ameimba, hata na mwandishi ameandika, aravuga ngo ururimi akasema ulimi, ni akantu gato cyane, akasema ni jambo ndogo sana, ariko ngo ni agashashi gashobora gutwika ishamba rinini. akasema ni kama hako kakitu anasema, lakini kanaweza kakachome hata msitu wote. Mwanditsi aravuga ngo uzubera abandi cyitegererezo, Mwandishi akasema uwe kielelezo ya watu kandi wengine, ngo amagambo yawe azahora aba make cyane. tena maneno yako kila mara yawe machache. Umukristo wakuze, Mkristo ambaye amekuwa, ikimenyetso kimwe kizamukorera, ishara moja ambaye itakuonesha huyo, yihuta kumva, yeye anaenda haraka kwa kusikiliza, agatinda gusubiza. lakini anakawia kujibia. Amen. Amen. Muvuge ngo amen. Semeni amen. Uzi kurinda ururimi rwe, Ambaye anafahamu kulinda ulimi wake, ibivuzwe byose, mambo yote ambayo yameongelewa, ibigaragaye byose, mambo yote ambayo yameonekana, si ngombwa ngo nawe ubivuge, si vema uyaongee, si ngombwa ngo nawe ugire icyo ubivuga. si vema na wewe uwe na jambo. Abantu bazi gushaka abandi amagambo, Watu wanajua kutafuta maneno kwa wese wengine, ibi urabivuga. wanasema wewe kama wewe Niba ushaka kuzigama cyane, ikiwa unataka kulinda ulimi wako, niba ushaka kwirinda cyane, ikiwa unataka kujilinda niba sana, ushaka kubaho mu buzima bw'abantu bakuze, ikiwa unataka kuishi maisha ya watu ambao wamekuwa, gerageza kurinda ururimi rwawe, jaribu kulinda ulimi wako, wirinde kuvuga ku kije cyose, ujilinde kusema kwa neno lolote ambalo wirinde limetokea, kuvuga ku kibaye cyose. ujilinde kuongea kwa neno lolote ambalo limetokea. Ni ikimenyetso kizakwereka. Hiyo ni ishara ambayo itakuonesha. Yesu ibyo bamuvugagaho, mambo yote ambayo alikuwa ameongelea, n'ibyo bavugaga ku ruhande, na mambo yote alikuwa anaongea kando hapo, nta jambo yigeze hakuna jambo asubiza uko bavuze, ambalo amejibu kama vile wamemuuliza. ubuzima turimo, Maisha haya ambayo tunakaa, niwe tugomba kwigiraho, lazima tumuige Yesu, kuvuga amagambo make, kusema maneno machache, gutinda gusubiza, kukawia kujibia, kumva vuba, kusikia haraka. muri iryo ryo kuvuga kurinda ururimi, Kwa neno hilo ya kulinda ulimi ririmo ndabiri, inapatikana maneno mengine mawili. gitambuke nje kurya kabiri. Tuyapite twende kwa neno la pili. Muri uko kurinda ururimi rwacu, Kwa kulinda ulimi huo wetu, amen, amen, harimo kumenya, si ukuvuga ngo ni uguceceka gusa. kuna fahamu, si kusema ya kwamba ni kunyamaza. Oya, ni ukumenya igihe cyo guceceka, Kuna kufahamu wakati wa kunyamaza n'igihe cyo kuvuga, na wakati ya kuongea, kuko hari igihe ushobora guceceka, ari igihe cyo kwa kuvuga, sababu kuna wakati unaweza ukanyamaza na ni wakati wa kuongea, nabwo kabura byinshi. na hapo umeharibu. Ugomba kumenya kuvuga mu gihe cyo, Lazima ufahamu wakati ya kuongea ukamenya n'igihe cyo guceceka. na ufahamu wakati Ni wa kunyamaza. ikimenyetso cy'abantu bakuru. Hiyo ni ishara ya watu wakubwa. Zoreba abana iyo winjiye mu rugo, Tizame watoto ukiingia kwa boma, avuga nayo batamubajije, anaongea hata na mambo ambayo hajaulizwa, n'atari ngombwa akayavuga. hata na mambo ambayo hayatakikana anayaongea. Ni ikimenyetso cy'ubwana. Hiyo ni ishara ya utoto. Iyo usanga ku gatorero, Ukikuta mahali watu wanaketi, iyo usanga ku murimo hari ukikuta ukoresha, kwa kazi mahali unafanyia, iyo usanga uhavugira amabanga y'itorero, unakuta unaongelea siri za iyo kanisa wasanga huko, uhavugira ibya hano, unakuta unaongelea mambo ya hapa ni kanisani. ikimenyetso cy'ubwana, Hiyo ni ishara ya utoto. ni ikimenyetso cyo kudakura. Hiyo ni ishara ya kutokuwa. Amen. Amen. Kugira kumentena ururimi rwawe, Kuchunga ulimi wako, gufata ururimi rwawe, kushikilia ulimi wako. muri uko kuvuga kandi
katika hiyo kuongea, igihe cyose uzaba ugiye kuvuga, wakati wote ukitaka kuongea, twari tuvuze ngo nukumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo tumesema ya kwamba ni kufahamu wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. akandi gace ko ku rurimi, Ingine fupi tu ya igihe cyose uzabumburira kuvuga, wakati wote ukifungua kinywa chako kuongea, uzavuge ukuri. useme ukweli, kuvuga ukuri. useme ukweli. Nasoma igitabo nanone cy'Imigani, Atusomee kitabu ya Mezali 8 umurongo wa mbere. sura ya 8 mstari wa kwanza. Bishop ntakiriho. 8 Sura 8 mstari wa Mezali. yaza soma handi nyine naho. Mezali Sura 8 mstari wa kwanza. Ugumube tayari cyane. Timwumva ko bwenge ashira ejuru akarangurura ijwi ry'ubuhanga. Gaze Komeza. ahagaze mu mpinga z'imisozi, mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu mihariro y'umurwa. Ashira ejuru ari mu gikingi cy'amarembo ati, yemwe bagabo nimwe mpamagara n'abana b'abantu, nibo ijwi ryanje ribwira. Ariko na oya Imigani 8 umurongo wa mbere. yego, Na komeza. umwogeraga musina sona muso. Nukuvuga ukuri ni kusema ukweli mu magambo yari mahamagarira abantu. So kwa maneno ambayo alikuwa amefanya aite watu. Ya haravuze ngo kuko akanwa kanje kaza kavuga ukuri, yego, kandi gukiranirwa ari ikizira kuri nje. amen. Muzayaguma. Zaburi Tusomee Zaburi 15 sura 15 15 murongo wa 2. 15 mstari wa 2. Zaburi 15 murongo wa 2. Nugendera mu bitunganye Yego, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. amen. Ukuvuga ngo umukristo kimenyetso cya mbere wakuze, Sema kwamba ishara ya kwanza ambayo inaonesha Mkristo ambaye amekuwa numenya kurinda ururimi ni huyu ambaye anafahamu kulinda ulimi wake, akamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo anafahamu wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza, hanyuma igihe agiye kuvugira na wakati anataka kuongea akavuga ukuri, aongee ukweli, mu kanwa ke katika kinywa chake hakavamo ukuri, kutoke ukweli, akavuga ibintu birizo. aseme mambo ambayo ni Ni ukweli. kimenyetso cya mbere kizakwereka. Hiyo ni ishara ya kwanza ambayo itakuonesha Mkristo ambaye amekuwa. Kimenyetso cya kabiri, Ishara ya pili, gitabo cy'Itangiriro kitabu ya Mwanzo igice cya 50 sura ya 50 murongo wa 14 kugeza kuwa 20 ni harehare ntabwo turi mstari wa busome. 14 hadi mstari wa 20 ni parefu sana, tutasoma. Umuntu wakuze mu gakiza, Mtu huyu ambaye amekuwa katika okovu ntaha agaciro hapei heshima amakosa y'abandi, makosa ya wengine, ntaha agaciro hapei heshima ikosa ryakozwe n'undi. kosa ambayo imefanyika kutoka kwa mwingine. Ikimenyetso cy'uwakuze Ishara ya mtu ambaye ntabwo amekuwa ashakisha abandi impamvu z'amakosa, hatafutishe sababu za makosa kwa wengine. niyo hagize ukora igisa n'ikosa Hata ikiwa kuna mtu ambaye amefanya kosa, agiha agaciro gake. yeye anaipea heshima ndogo Ndavuga kabisa. ingero zitatu hano, Tasema mifano 3 hapa. iki tukiveho. Jambo hili tuiondoke. Abinepfo namwe muriho. Huku chini tuko pamoja. Amen. Amen. Aya magambo tuvuze mu gitabo cy'Itangiriro Maneno haya ambayo tumesema katika kitabu ya Mwanzo ni inkuru ya bene Yakobo. ni habari za kina Yakobo, Abahungu be vijana wake
na Yosefu umuhungu. na Yosefu kijana wake. Hariya niho hariho amagambo yabo. Hapo ndipo kunapatikana maneno yao. Amakuru ye n'amateka yabo turayazi. Habari zao na historia zao tunazifahamu. Nibyo bamukoreye by'ubugome. Na mambo ambayo yamemfanyia ya unyama tunayafahamu. Yarose inzozi z'uko azabategeka. Ameota ya kwamba atawaongoza. Murabizi. Mnafahamu hayo. Bamugirira ishari, Wakawa na fitina. Baramugurisha. Wakamuuza. Iyo bamugurishije, mahali wamemuuza, ivyo yatekereje birasohora. mambo ambayo amefikiria yakatimia. Bageraho nabo baza, wakafika wakati nao wamefika huko, baza guhaha, wakaja kutafuta chakula, baravugana, wakaongea, barabimenya, wakafahamu hayo, bamenya ko ari wa wundi bakoreye, wakafahamu ni huyu ambaye amefanyia makosa. Hanyuma bamusaba ivyo batekerezaga muri bo. Baadaye wakamuomba mama ambaye alikuwa anafikiria ndani mwao. Ibo batekereza amakosa bakoze aragara. Wao wakafikiria makosa ambayo wamefanya yakaonekana. Ariko ivyo bari barakoze byari ubugome burenze. Lakini mambo ambayo alikuwa amemfanyia ilikuwa ni uovu mnyama kabisa. Ariko warabihindura. Lakini yeye akageuza mambo hayo. Bitekerezo bye, kwa fikira zake, aravuga ngo ibi byabereyeyo kugira ngo mbabanzirize muri iki gihe. Akasema haya yametimia ili mimi ni watangulie katika nchi hii. Ibi byabaye kugira ngo nzabereye Egiputa yose igisubizo ku kibazo. Haya yamekuwa hivi ili mimi niwe jibu katika nchi ya Egypti. Ahindura amakosa bakoze, akageuza makosa ambayo wamefanya, ahubwo yatekereza nk'icyafashije gusohora kuco we, bali akayafanya ili ni kama jambo wale msaidia kufikia ahadi zake. Ico ni ikimenyetso kigaragaza umukristo wakuze. Hiyo ni ishara ambayo inaonyesha mkristo ambaye amekuwa. Kudatinda ku makosa yakozwe n'abantu. Usipokawia kwa makosa ambayo yamefanyika na wanadamu. Ahubwo akayatekereza ko yava mu nzira yo kugira ikintu. Bali anafikiria makosa hayo ya kwamba inaweza toka njia ya kuokoa wengine. Abana ntibyo babaho. Watoto hawezi yakosea. Muzabona umuntu ukoze ivyo. Ukiuona mtu ambaye amefanya hayo. Muzabona umuntu wirengagije ikibi yakorewe. Ukiona mtu ambaye ni kama anajifanya haoni mambo hayo. Muzabona utaremerereza ico yakorewe kitari. Ukiona mtu haweki mazito hayo ili ayafanye. Ico ni ikimenyetso kizakubwira ko fahamu ya kwamba hiyo ni ishara ambayo itakufahamisha ya kwamba amekuwa. Ubutumwa bwiza bwa Luka 23, Injili ya Luka 23:34 havuga amakuru ya Yesu. Nasema habari za Yesu. Uwo tureberaho nk'icitekerezo. Huyu ambaye tunatizama kama kielelezo. Yesu yasenze isengesho rigoye. Yesu ameomba ombi ambalo ni nzito. Asabira abantu. Akaombea watu. Aravuga ngo data ubababari. Akasema Baba uwasamehe. Kuko batazi icyo bakora. Kwa sababu hawafahamu jambo ambalo wamefanya. Dufatanye kwibaza. Tuambatane kufikiria. Namwe muremera ko aba bantu batari bazi icyo bahari gukora. Nanyi munafikiria kwamba watu hawa hawakuwa wanafahamu jambo ambalo wanafanya. Ni kintu bari bateguye. Ni jambo ambalo kwa wameandaa. Ni kintu cyatangiwe amafaranga. Ni jambo ambalo umetoa pesa. Ni kintu bicariye ibwami baragitegura. Ni jambo ambalo wameketi. Urupfu rwa Yesu rwari ruteguwe. Kifo cha Yesu ilikuwa imeandaliwa. Ibwami bari bazi icyo bahari bakora. Huko ufalme walikuwa wanafahamu jambo ambalo linaendelea. Ariko Yesu ntiyigeze abiha agaciro. Lakini Yesu hakupa heshima. Abitesha agaciro. Akazarau mambo hayo. Ahubwo aravuga ngo ntibazi icyo bakora. Bali akasema hamufahamu jambo ambalo mnafanya. Izo ni imbaraga zo gukura. Hizo ni nguvu za kukua umugakiza katika wokovu. Undi wakoze icyo nanone. Mtu wa pili ambaye amefanya hivyo naye. Byakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume 7:60. Stefano niwe nawe wasenze iryo sengesho. Stefano naye ameomba ombi hilo. Iyo umuntu yakuze, mtu akiwa amekuwa, ntareba makosa akorerwa n'abantu. Hatizami makosa ambayo yanafanywa na wanadamu. Atekereza kwa ayo makosa. Yeye anafikiria makosa hayo. Na batari bo babikoze. Nao si wao ambao wanasababisha. Atesha agaciro cyakozwe ari kibi. Yeye anazarau mambo hayo ambayo amefanyia. Agatekereza kwa hari. Bali anafikiria kwamba iyo atagize icyo atekereza cyiza cyavuye muri uwo. Asipofikiria jambo zuri ambalo limetoka kwa huyo mtu, atekereza wenda kweja azava mu iciza. Anafikiria kwamba kesho labda anaweza toka jambo zuri. Nizo mbaraga zo gutesha agaciro. Ni hizo nguvu za kuzarau mambo kama hayo. Niba nta cyiza uteze muri uwo muntu, ikiwa hauna jambo zuri ambalo unasubiri kwa mtu huyo, niba nta cyiza wamubonyeho, ikiwa hauna jambo zuri ambalo umeona katika maisha yake, kibakoze zarau maovu ambayo amefanya, kuko ejo yova mu iciza, kwa sababu kesho anaweza katoke jambo zuri. Amen. Amen. Ivyo ni ibitekerezo by'abakristo bakuze. Hizo ni fikira za Wakristo. Ubuzima bwabo, maisha yao burenga ikibi bakorewe. Hiyo inapita maovu ambayo yametendewa. Batekereza kuko umuntu ashobora kuva mu ikibi, bali wanafikiria mtu hawezi kutoka maovu. Umuntu arashobora kuvuga nabi none. Mtu anaweza kaongea maovu leo, ejo akavuga neza. Kesho anaongea vizuri. Umuntu arashobora gukora ikibi uyu muntu. Mtu anaweza afanye ovu leo, ejo agakora icyiza. Kesho afanye jambo zuri. Wirinde, jilinde, wakire icyo kintu. Upokee tuha agaciro
usipe heshima ibyo wakorewe n'umuntu hejuru, mambo ambayo umefanyiwa na wanadamu kuko yote, aracyari umukandida, kwa sababu huyu angana anasimama yoba hapo. akiri inzira yo kuva mu iciro. Yeye anaweza kuwa ngani njia ya Ikimenyetso kutoka. cy'umukristo wakuze cya kabiri, Ishara ya Mkristo ambaye mkuu ya pili, ntaha agaciro ikibi abonye kuba, hape heshima jambo akimara mroho. imbaraga ni nako gushira. Hiyo anadharau kabisa jambo hilo. Abana nibo baza bapfusa. Watoto ndio wanakuwa na mafarakano kwa mambo ambayo hayako. Muracyari ino, Mko hapa. amen. Ya gatatu, Jambo la tatu, rwandiko rw'Abaheburayo 12:14, Waebrania sura 12 mstari wa 14. aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Amesema ya kwamba jikaze sana muwe na amani na watu wote. Umukristo wakuze, Mkristo ambaye amekuwa, umukristo ugeze ku kigero cyiza, Mkristo ambaye amefika kiwango nzuri, ikimenyetso cy'umukristo wakuze, ishara ambayo inaonekanisha Mkristo ambaye abana amekuwa, neza n'abantu bose. anaishi na watu wote kwa amani. Bibiliya nibivuze ngo mugire umwete, Biblia ikisema kwamba mujikaze mu, nukwizi ko bigoye, ni kwa sababu inafahamu ya kwamba ni nukwizi vigumu. ko hari abantu babi Ni kwa n'abeza, sababu inafahamu kuna watu waovu na wazuri. hari ababi n'abeza, Kuna watu waovu na wazuri. ariko umukristo Lakini Mkristo mukuru ambaye amekuwa, wakuze, ambaye amekuwa, ugeze ku rugero ambaye rwiza, amefika kiwango kizuri, abana n'abantu bose, anaishi na watu wote kwa amani. uzosanga hari uwo mutabaye. Huyo ambaye utakuta ambaye hamuishi, Nababwiye ko akenshi iyo ijambo ry'Imana rivuga, nimewafahamisha mara nyingi wakati wote abantu neno la Mungu batangira likihubiriwa, gutekereza abandi, watu wanaanza kufikiria wengine, ariko tekereza wewe. lakini jifikirie wewe. Niba hari abo utabaniye Ikiwa neza, kuna watu ambao hamuishi vizuri, niba hari aho bitaragukundira, ikiwa kuna mahali ambapo haijawezekana kwako, amen, ni ikimenyetso cy'ubwana. ni ishara ya utoto. Ariko nutinda usoma Bibiliya, Lakini ukikawia ukisoma Biblia, nutinda usenga, ukikawia ukiomba, bizakumaramo ubwo bukana, itamaliza nguvu hizo zote kwihagararaho kwa kujiamini no gutinda kubabarira, na kukawia kusamehe, bizamarwa n'amasengesho, itamaliziwa na maombi bimarwe no gusoma ijambo na ry'Imana. itamaliziwa na Kuko kusoma neno la Mungu. nusoma Bibiliya Kwa sababu ukisoma ni Biblia umuti ni dawa uzuvura imvune zose, ambayo inatunza maumivu yote. amen. Amen. Umukristo wakuze Mkristo ambaye amekuwa azi kubana anajua kuishi na wengine n'abantu bose. na watu wote. Sinzi aho ugeze, niba uhawe usanga ungana gute. Sijui mahali unafika, sijui unajiona Kane. kiwango kivipi. Ine, Umukristo wakuze, Mkristo ambaye amekuwa iyo hagize urwego azamukamo, akifika kiwango fulani, amen, amen, iyo agize urwego ageze, akifika kiwango fulani, akomeza guca bugufi yeye anaendelea kuwa mnyenyekevu kugira ngo Imana imuzamure. ili Mungu aendelee Ahora kumpandisha. mu buzima bwo guca bugufi, Anaishi kwa maisha ya kunyenyekea, aca bugufi umukristo wakuze. ananyenyekea, Kuko Bibiliya iravuga mu gitabo urwandiko rwa Petero wa kwa mbere sababu Biblia inasema katika Petro wa kwanza igice cya 5 sura ya 5 murongo wa 5 n'uwa 6, mstari wa 5 na wa 6, haravuga ngo Imana irwanya abibu, nasema Mungu anapiganisha watu ambao ariko ni abicisha wajivuno, bugufi lakini hao ambao ni wanyenyekevu Imana ibahera umuntu. Mungu anawapea kwa baraka. Imana ibahera ubuntu. Mungu anawapea baraka. Umukristo wakuze Mkristo ambaye amekuwa aba mu buzima bwo guca bugufi, anakaa kwa maisha ya kunyenyekea, ntabwo yishira hejuru, yeye hajipandishi, ntabwo yikakaza, yeye hajipandishi, ntabwo yikomeza, yeye hajiweki mzito sana, ahora aca bugufi, yeye maisha yake yote aba ni mu buzima unyenyekevu. bwo guca bugufi. Anaishi maisha ya unyenyekevu. 5 5, ngana ku musozo, nikielekea kutamatisha, ko ndareba ka kantuze. natazama saa. Amen. Amen. Umukristo wakuze, Mkristo ambaye amekuwa, kindi kizamukwereka, jambo lingine ambalo litakuonesha huyo agira inyota zitatu. ana kiu 3. Izo nyota ziza zimuranga. Kiu hizo zinamutambulisha. Agira inyota ya mbere yo gusenga, Kiu ya kwanza ni kiu ya maombi. agira inyota yo gusenga. Ana kiu ya maombi. Iyo bavuze amasenga, Wakisema maombi, iyo habayeho gusenga, kiwa ni wakati wa kuomba, ibihe byo gusenga, nyakati za kuomba, ahora n'inyota yo gusenga, anakaa na kiu hiyo ya kuomba, yahagizwa no kuja mu masenga, anakaa na nguvu hizo za kumsukuma kwenda kuomba. amen. Iyo bavuze gusenga, Wakisema kuomba, arambirwa nuko hagera, yeye kabisa ni kama arambirwa nuko ibihe byo gusenga, anaenda haraka sana ili aombe. Mwanditsi yaranditse mu gitabo cya Zaburi, Mwandishi ameandika kitabu ya Zaburi, aravuga ngo kuko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu, akasema kama vile ayala inakimbilia sana kutafuta maji katika jangwa, ngo niko umutima wanje wahagizwa no kugushaka. akasema ni hivyo hivyo moyo wangu inaendelea kukutafuta. Iyo nyota ntigira abana, Kiu hiyo haina watoto,
igira abakristo bakuze ina wakristo ambao wamekuwa yo kuja mu masengesho ya kwenda kutafuta yo kwenda kwa maombi, kwiherera. ya kwenda kuomba. Iya kabiri Kiu ya pili niyo gusoma ijambo ni ry'Imana ya kusoma neno la Mungu. bijya twatangiriye. Mambo haya ambayo umetuanzia Nukuvuga ngo ahorana inyota yo kusema ya ijambo kwamba ry'Imana. anakaa na kiu hiyo ya Arabaza kusoma avuga neno ngo la iyo Mungu. basoma Bibiliya Kuna watu wanasema wakisoma Biblia ngo bayisoma kugira ngo bitotsi bize. wanasema wanasoma ili usingisi ukuje. Umukristo wakuze Mkristo ambaye iyo amekuwa asoma ya makuru akisoma habari hizi yumva ari ubuzima, anasikia ni maisha, agira inyota yo kuguma anakuwa na kuyasoma, kiu ya kuendelea agira kusoma, inyota yo kuyumva. anakuwa na kiu ya kusikiliza maneno haya. Iya gatatu Kiu ya tatu Abaheburayo 10:25 Waebrania 10:25 agira inyota y'amateraniro, anakaa na kiu ya ibada, kugira inyota y'amateraniro. kuwa na kiu ya ibada. Igihe cyose hari amateraniro, Wakati wote kuna ibada, igihe cyose ingoma ivuze, wakati wote ibada inaingia, ayihutira kuja mu materaniro. anakimbilia kwenda kwa Biravuga ibada. ngo bibagiwe guterana bararinda. Biblia inasema kwamba ambao wamesahau Inyungu kuhudhuria z'amateraniro yumva atazihomba, faida ya ibada anafikia hawezi ibyiza zo mu akakose. materaniro yumva Mazuri ya atazihomba. ndani ya ibada anafikia hawezi akayakose. Cyo ni ikimenyetso kizakwereka umukristo. Hiyo ni ishara ambayo itakuonesha Mkristo ambaye Daudi amekuwa. yaravuze ngo nilifurahia, Daudi yaravuze ngo narishimye, umutima wanje wanezerewe, bakivuga ngo akasema ya kwamba amefurahia, moyo wako umefurahia wakati iyo amesema nyota tena. nizo zishimo Kiu hiyo na furaha hiyo izigira abakristo bakuze, inakaa na Wakristo ambao wamekuwa, nibo bahora n'inyota yo kuja gutera, ndio wanakaa na kiu ya nibo kwenda kwa bahora ibada, bifuza amateraniro, ndio wanakaa nibo wakitamani babaririza hari ibada, amateraniro ndio wanatizama mahali kuna kugira ibada ngo baje kongera kumva ili waendelee ibituma babaho kusikiliza mu bundi buzima. mambo ambayo yatasababisha uendelee Imana kuishi ibahe katika umugisha. maisha. Mungu awabariki Kandi Imana ibashoboze. tena, Mungu awezeshe. Ndazi neza ko Nafahamu ya hari kwamba ibyo abantu batarashobora, kuna mambo ambayo watu hari ambao hawajaweza, ibikunaniye, kuna mambo ambayo yangana ariko kushinda, dore aho uja gushaka izo lakini mbaraga, ona mahali utatoa nguvu hizi, uja gusenga, nenda kuomba usome n'ijambo na usome ry'Imana. neno la Mungu, Ibitarashoboka, mambo ambayo hayajawezekana. hari Paulo yigeze avuga noneho asa n'ugiye nko kuraka, Kuna mahali ambapo Paulo amesema akaonekana kama abwira amekasirika, Abakorinto arabwira ngo simvugana namwe nkuvugana nk'abanyamwuka, akawaambia Wakorintho ya kwamba siongee na nyinyi kama na mtu anaongea na watu wa kiroho, ndavugana namwe nk'abantu ba kamere, naongea na nyinyi kama watu wa asili, kuko ngo ingeso za kamere nizo zigenda kwa zibagaragara, sababu tabia za asili ndizo zinaenda zikiwa izabisi bigenda bitugarukamo, mambo ya watu wa ulimwengu yanaenda izo bakora kuja ndani. nta tandukaniro n'ibyaha. Mambo ambayo wanafanya hakuna utofauti na watu ambao Genda wako kanisa. wisubiremo, Nenda ukajirekebishe, genda witekereze, nenda ukajifikirie kugira ngo ukure ili ukue, ugere ku kigero cyiza, ufike kiwango kizuri, uciye kuri ibi bipimo tuvuze ukipitia kwa vipimo hivyo ambavyo tumesema, ndetse n'ibindi tutavuze, hata na vingine vipimo ambavyo hatujaongea. uzigereho Ujipime kwa nusoma vipimo. Bibiliya, Ukisoma hari Biblia ibindi uzasangamo, kuna mambo mengine kugira utafunuliwa ngo uje kubaho nkabyo, ili uende kuishi kama hivyo, kugira ngo umunsi umwe ili siku moja Kristo naza gutwara itorero Kristo akija kuchukua kanisa azasanga uri ku rugero akute uko kwa kiwango urwajanwa, ambayo inaweza akachukulia urugero rwiza rwa Kristo. kiwango nzuri ya Kristo. Paulo yaravuze Paulo amesema, ngo suko maze gufata icyo mparanira, akasema si vile tayari nimemaliza kuchukua kile ambayo natarajia suko kuchukua, maze kugeraho nifuza kugera, si vile nimefika mahali ambapo natarajia ariko kufikia, ngo kimwe cyonzi lakini akasema jambo moja ambalo nafahamu ngo tu nuko nibagirwa ibiri inyuma, ni vile nasahau mambo ambayo yako nyuma, ngasengera ibiri imbere. nishikilie mambo ambayo yako Uru mbele. rugamba ntiruzarushira, Vita hii haiishi, ubu bukure ntibuzabwuzura, kukua hii haijai, ariko lakini kora imibare y'ibyo umaze guhangana fanya nazo, hesabu mambo ambayo mnaanza n'ibyo umaze kupigana, gutsinda, mambo ambayo maliza kushinda, urebe n'ibindi bikiri imbere na yawe, utizame mambo mengine ambayo yako tangire mbele yako, guhangana nabyo, uanze kupigana na mambo haya. usoma ijambo ry'Imana, Ukisoma neno la Mungu, usenga, ukiomba, bizagushoboza. mambo haya Muri yatakuwezesha. ibyo yaravuze ngo ndacyabona ibimbabaza, Mwimbaji wimba nikingane kipata mambo ya intambara kunuzi, iracyakomeje, vita ingali, uza ukuraho kimwe unaondoa moja ugakura n'ikindi. na unaondoa ingine. Umuntu wese ugihumeka, Mtu yote ambaye ako umuntu hai, wese ukigenda, mtu yote ambaye anatembea, aracyafite ibimunaniye, angali na mambo ambayo ariko se yanamshinda. nibiyuhagazeho none, Sasa unasimama kwa mambo ibyo gani? usiga Kuwa na mambo ambayo umeacha usingire ibiri imbere. ili ushikilie mambo ambayo Imana yako ibahe mbele. umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Kadukubitira ijambo ry'Imana no Kongamano sote tushangilie makofi sana neno la Mungu. Pastor Imana imumugisha Mchungaji, Mungu amubariki sana. kaduhite twakira bishop n'abakomeze n'umwanya Mara moja tumkaribishe askofu naye atakuja kuendelea kwa kipindi ya pili.